Zdravo dragi moji i dobrodošli na Kutak ukusa. U ovom videu delim sa vama recept za jednu od najpopularnijih prazničnih salata, ali u postnoj verziji. Danas pravimo postnu mimozu. Ostanite sa mnom do kraja videa jer sam sigurna da će vas ova verzija oduševiti ukusom, a savršena je za prazničnu trpezu. Pre nego što pređemo na recept, pozivam vas da zapratite YouTube kanal Kutak ukusa i tako podržite moj rad. Pišite mi u komentarima odakle se javljate, uvek mi je prelepo da čitam vaše poruke, a ja vam šaljem puno pozdrava i želim srećne praznike. A sada idemo na recept. Za početak treba vam jedna šargarepa i 3 veća krompira. Skuvajte povrće u slanoj vodi, a zatim ostavite da se potpuno ohladi. Ovaj korak je važan jer se toplo povrće ne renda lepo i može da razvodni salatu. Kada je povrće spremno, biramo činiju u kojoj ćemo salatu i poslužiti. Mimoza je salata koja izgleda jako lepo kad se slaže slojevito, pa je providna staklena činija uvek dobar izbor. Kao prvi sloj rendamo kuvani krompir. Krompir ćemo blago posoliti, tek toliko da izvuče ukus, jer će kasnije majonez dati dodatnu punoću. Preko krompira dodajemo 1 ili 2 kašike postnog majoneza i lepo ga ravnomerno raspoređujemo po čitavoj površini. Ovdje možete koristiti i onaj postni sojin jogurt, ali ja lično više volim ukus sa majonezom jer salata bude bogatija i kremastija i baš onako zimska i praznična. Sljedeći sloj je kuvana šargarepa. Narendajte je ravnomerno i rasporedite preko krompira. Šargarepa daje blagu slatkoću i naravno ima ovu prelepu narandžastu boju, pa već u ovom koraku salata počinje da izgleda veoma lepo. Preko šargarepe također dodajemo 1 do 2 kašike postnog majoneza. Kod ove salate je važno da se svaki sloj lepo premaže majonezom kako bi se svi slojevi spojili i kako bi svi ukusi kasnije bili savršeno povezani. Preko šargarepe nastavljamo u duhu jarkih i lepih boja i dodajemo kuvani kukuruz šećerac. Ako imate vremena, možete koristiti kuvani kukuruz kao i ja, ali slobodno posegnite i za kukuruzom iz konzerve, naročito ako ste u žurbi oko praznika. Kukuruz opet premazujemo majonezom i poravnat ćemo površinu i dobro pritisnuti da se kukuruz spoji sa svim ostalim sastojcima. Ako vam se do sada dopada kako salata izgleda, obavezno zapratite YouTube kanal Kutak ukusa i podelite ovaj recept sa nekim ko voli brze, proverene i ukusne ideje za prazničnu trpezu. Sada dolazimo do jednog od ključnih slojeva ove salate, a to je tunjevina. Jednu konzervu tunjevine u ulju blago odcedite i ravnomerno rasporedite po čitavoj površini. Možete je lagano razdvojiti kašikom ili viljuškom, bez gnječenja, kako bi ostala rastresita i ravnomerno se rasporedila. Ovo je sloj koji salati daje pun, bogat ukus i čini je zasitnom, pa je ona savršena kao glavno praznično predjelo. Ja ovu salatu često spremam za Novu godinu, ali obavezno je pripremam za Badnje veče, pa eto i vama lepe ideje za predstojeći praznik. I preko tunjevine dodajemo tanak sloj postnog majoneza, tek toliko da se svi sastojci lepo sjedine i salata dobije onu prepoznatljivu mimoza teksturu. Slijedi mali, ali veoma važan detalj, a to su kiseli krastavčići. Narendajte 2 do 3 kisela krastavčića u zavisnosti od veličine, ali obavezno ih blago iscedite pre nego što ih dodate kako salata ne bi pustila višak tečnosti. Ravnomerno ih rasporedite preko tunjevine jer oni daju onu prijatnu svežinu i savršeno balansiraju sve ove bogate kremaste slojeve. Preko krastavčića ponovo dodajemo postni majonez i lepo ćemo poravnati površinu salate da bi završni sloj bio uredan i prelep. I za kraj, ono što daje poseban šmek, blagu hrskavost i onu završnu notu zbog koje se svi pitaju šta si stavila unutra, moj omiljeni deo, su pečeni susam i pečeni kikiriki. Susam ispecite u tiganju bez ulja, a pečeni kikiriki sameljite. Bogato ih pospite po površini i salata je spremna. Najbolje bi bilo da salatu ostavite u frižideru minimum sat vremena pre posluženja kako bi se svi ukusi povezali i kako bi svaki zalogaj bio savršeno izbalansiran.
Meni je ova postna mimoza jedna od omiljenih zato što se sprema vrlo jednostavno od lako dostupnih sastojaka, a ukus je opet nekako poseban i zato je idealna za porodično okupljanja, prazničnu i slavsku trpezu. Ako je budete pripremali kod kuće, obavezno mi u komentarima napišite vaše utiske. Zaista volim da čujem kako vam se čini. I ne zaboravite da podelite ovaj recept sa vama dragim ljudima, lajkujte ovaj video i zapratite YouTube kanal Kuta Kukusa jer vas ovdje čeka još mnogo zanimljivih, ukusnih i brzih ideja za svakodnevne recepte. Hvala vam na gledanju, želim vam mirne, radosne i ukusne praznike, a mi se vidimo već sutra sa novim receptom. Prijetno!